Bishop, sibingelele ekseni kwasa breakfast show. Sithatha bomkhulu angikubingelele ekseni kwasa breakfast show iVuma FM 103 abalaleli bonke emakhaya nalabo aba live streamayo siyanibingelela sesikhona umsombuluko ekseni amandla. Amandla ndaba ezithi. Amandla. Live your life with generations in mind. Thini mfundisi? Sotobe namhlanje sifuna ukuzothi kumlaleli phila impilo noma phatha impilo yakho uyiphatha unezizukulwane ekhanda engqondweni. Ungayiphili nje uphilela ukufa phatha impilo njengomuntu onama generations engqondweni yakho ngoba abalalela baboni Sotobe silapha emsakazweni awubatshela ukuthi yini le uphethe iqanda leli uphethe iqanda mfundisi elani lenkukhu lenzani welithoze lekhamsele lenze inteni wrong Sotobe. Okay. Was a bit. Okay. Ngifuna ukukhuluma ngeenkukhu ezo2. Khona inkukhu esithula mthuthu. Bese siba nenkukhu esithi inkukhu yasekhaya. Sure. Leli qanda njengoba ngiliphethe nje okusho ukuthi inkukhu elizalele ayilizalelanga lento ishoyo yokuthosa. Okay. Ilizalele ukuthi la kuleli qanda ngaphuma izinkukhu eziningi. Ziningi inkukhu engaphuma la kusho ukuthi inkukhu eyodwa engaphuma kuleli qanda ingazala inqwaba yezinye inkukhu emva kwaleli qanda. So ke uma sithi live life or handle your life with generations in mind, inkukhu lokuthiwa ulamthuthu uma izala iqanda ayilizali with generations, izalela abantu abathosayo, izalela abantu abafuna ukwenza isalad, izalela abantu abafuna ukwenza uKentucky, izalela abantu abafuna ukudla. Njengoba ngitheni mangibuza Sotobe ngathi lana iqanda wathi lokuthosa, okusho ukuthi kunabantu abathi uma bebuka wena bakubukela ukuthosa bangakubuki with generations in mind. Kunabantu abathi uma bebuka wena bakubukela ukwenza uKentucky bangakubuki with generations in mind. Kunabantu abathi uma bebuka wena bathi isalad esingayenza namhlanje sizosebenzisana. Khona abantu abathi uma bebuka leli qanda bacabanga ukubhaka, okusho ukuthi uma bebhaka ngaleli qanda ba destroy ama generations kuleli qanda. Uma bekuthosa ba destroy ama generations akho. Uma bekwenza iKentucky ba destroy ama generations akho. Le nkukhu okuthiwa ulamthuthu uma izala iqanda ayilizali with generation, ilizala ilibeke ilexpose kubantu abazolithosa abaldestroy, because one egg you are destroying ama generations empilweni yakho. Kodwa inkukhu yasekhaya uma ifuna ukuzalela iqanda ayilibeki noma ikuphi, iyahamba yofuna indawo ekashile, ifike ishutheke phansi kwesikhodo, ifike ilifihle khona, iwazalele iwafihlile endaweni la ojakalasi bengeke balithole khona, endaweni la khona abantu abathosa bengeke balithole khona, endaweni la abafuna ukwenza oKentucky bengeke balithole khona. Kuthi mayisiwazalele ase iyawaqeda ayigcini lapho, ibisiwafukamela ihlala phezukwawo ngoba inomqondo ukuthi lento engizalele inama generations. Ngifuna ukuthi umlalele ekhaya kunomlaleli othi nginephupho kodwa iphupho lakhe ulizale walibeka obala, walibeka phambi kwabantu abazolithosa, walibeka phambi kwabantu abazolenza iKentucky, walibeka phambi kwabantu abazobhaka ngalo. Kodwa inkukhu yasekhaya inomqondo ukuthi angizaleli khona ukuthi abantu bayidle lento, kodwa ngizalela with generations in mind. Ibisiyalifukamela ngenkathi ilifukamele ilifihlile konogwaja, ilifihle ezinjeni, ilifihle kulo lonke uhlobo labantu olungadis nezinyoka ezingadla leli qanda. So ngithi ke kumlaleli phila impilo yakho unama generations in mind, okusho ukuthi into yenza manje oyikhuluma phezulu kwabantwana bakho qaphela ukuthi ukhulumani, ngoba one wrong thing oyikhuluma phezulu kwabantwana bakho usubhedise izizukulwane zakho. Noma ngabe umntana wakho uhlupha kangakanani, khuluma into eright phezulu kwempilo yakhe, awuyikhulumi kuye kodwa uyikhuluma kuma generations ngoba kuya ngokuthi ukhulumeni. Uma inkukhu ifukamela ifihla izizukulwane, iqanda elingalethi izizukulwane libonakala ngokuthi mase kufanele kuqhamselwe kuthwala lingazali lutho. Namhlanje kumlaleli sengivala Sotobe ngithi kumlaleli leyo nto ofuna ukuyizalela, lelo phupho lakho, leyo idea onayo, enye into esilimazile Sotobe ukhuluma amaphupho ethu kubantu abarong.
inkukhu yasemakhaya uyabona ithi mayisizalela mayizophuma la ifihle khona mayisaya khona iyathula kodwa mayisizophuma iphuma isikhala ithi kakake ibanga umsindo yenzela ukuthi iattention ibe semsindweni kodwa ingabi eseqandeni elizalela abantu lenkukhu kwenze njani ishonile inesikhathi la ifihla khona wena njengomlaleli ekhaya usifihla nini namaphupho akho wakhuluma budedengu ezinye zezinto ezikwehlele ezisehlele sotobe sikhulume amaphupho ethu budedengu kubantu abaronga abantu abathosayo so ke ngamanye amagama qaphela ukuthi yini oyikhulelwe yini onayo yini ofuna ukuyizala ngoba uma uyizale ebudedengu njengolamthuthu bazoyithosa bathosa ama ideas akho bathosa ama generations akho kuphele uthi mawudlula wena emhlabeni udlule ungenalo igama ngoba wakhuluma kabi amaqanda akho kubantu abathosayo nabantu bekhendakhe ungavumi bakuthosa phila impilo yakho uyifihle njengeqanda ube nama generations in mind cabanga ngezizukulwane sakho ukuthi wena mawungasekho kuyothiwani ngawe. God bless you. It's the dawning of a new day. New levels of influence. New beginnings with new meaning. And it begins with great desire. And that's to serve